Said to me, good master, what good thing shall I do to have eternal life? Because I love to have such life. Devil's witness, love your neighbor as yourself. All those things I've cared from my youth, but something's left undone. Young man met Jesus with his disciples, said to him, good master, what thing shall I do to have eternal life? Because I learned to have such life. Does not have nothing, but there was witness, love your neighbor as yourself. For all those things I've cared from my youth, but something's left undone. Say to him, for you to be perfect, go sell all the things you have. For you to have treasure in heaven above, give to the poor by you. Since he had so much money and had great possessions, he went away sorrowfully. One thing is needful to be my disciple, just come and follow me. It is time to stand for the right. Don't be ashamed.
abundante será sempre o meu canto, pois foi a graça que me libertou. Não sei por que Ele me amou tanto. Ele perdoou as minhas falhas e me salvou. Levantarei meus olhos sempre ao Calvário para ver a cruz onde Jesus morreu por mim. Maravilhosa graça que minha alma salvou. Ele perdoou as minhas falhas e me salvou. Tenho agora a redenção pelo seu sangue, porque Deus não poupou o seu filho, mas o entregou para nossa própria salvação. Junto com Ele tudo Deus nos dará. Pecador, venha arrepender, receber perdão. Tome parte na redenção, o plano de Deus. Branco como a neve, lavado pelo seu sangue, para morar com Deus no seu coroado. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, o único Filho de Deus, Emmanuel, o nosso Redentor, o nosso Sarador. Seu nome é Jesus, Emmanuel. Seu nome é Jesus, Emmanuel. Seu nome é Jesus, Tu vois les eaux tumultueuses à tes pieds et sentis le souffle de ceux qui t'entourent. Entends-tu le son des nations qui se lèvent? Nous ne serons pas dominés, nous ne serons pas vaincus. Je marchais sur ces moussons de bénis, puis faire face à la peur de l'inconnu. Et j'entends les enfants de Dieu chanter. Nous ne serons pas dominés, nous ne serons pas vaincus.
you past the points of weary? Is a burden weighing heavy? Is it all too much to carry? Let me tell you about my Jesus. Do you feel that empty feeling? The shame and all is stealing, and you're desperate for some healing. Let me tell you about my Jesus. He makes a way where there Makes is a no way. way. Rises up from the Rising dead. sun. Ain't no sinner that he can save. Let me tell you about my Jesus. His love is strong and His love is strong. I know that he can do for you what is done for me. Let me tell you about my Jesus, and let my Jesus change your life. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. When you take my cross to Calvary, pay the price for all my guilty. Who will care that much about me? Let me tell you about my Jesus. He makes a way. Rising sun. Let me tell you about my Jesus. His love is strong. His love is strong. I know. Before the Sunday message today, we shall have a true period of scripture reading. The Gospel according to St. Luke. The Gospel according to St. Luke. Luke 17. Luke 17. Then said he unto the Bale, disciples, estamos It viendo is Elia. impossible, but that Ela offenses nye will come. But Biblia woe ben kekle unto ke him miakle through njika whom they nia. come. It were better for him that a E yo glo na millstone pe were nu hanged son la about his bena. neck, and he cast O into the matema sea, khemona than that he nu should have dadia done one pe of these baba little o. ones. Take Gake heed to baba na yourselves. mesi oji If thy wato brother ava. trespass against thee, rebuke him. And if Enyone he repent, be forgive him. wacho And if he ete trespass against thee 7 times in a day, achi and de 7 ekone. times in a day turn Eye again to wacho thee, apu saying, gbede I repent, achafu mewu thou shalt forgive esi him. wa And the dia apostles said unto the Lord, deviso What esia o meanest thou dometo de this? kanu. And the Lord Bi said, kponya do If kweji ye had faith as a ne grain of novi o mustard wo seed, nuvone ye might nu say ola unto this sycamore ka tree, Be thou plucked up nkumene by the root, eye and ne be thou etron le pe planted in the jimela sea, na and it tue shall obey ake you. But eye ne whosoever, ewo having a servant nuvon plowing de or nu feeding o his zi cattle, andre will le say unto nkeke de him by kame and di by, la when he is eye come o from the gatro field, zi andre Go va and sit de down to de eat. kuku na ola And will ke not tue rather say ke unto him, Make ready apostola o wherewith I may sup, glona and apeto gird la bena thyself, and serve me, namia till pe I have khose na eaten and jide ji drunken, nami and afterward thou shalt eat and eye drink. apeto la glona Doth he bena thank that servant ne because he khose did le the things miasi that were abelo commanded goku him? enela I trow mia not. glona gbochi si So abena likewise ho ye, when ye shall have done all those things which dokio are commanded nada you, dode say, We achapume are unprofitable eye servants. adotomi We have done ke that mia which was dometo our de duty ka to do.
mia dome ameka ƒe dɔla le agble ŋlɔm alo le lanyim eye ne etso agble va aƒe la wòagblɔ nɛ bena va kaba eye nabɔbɔ nɔ anyi mahã alo ɖe menye ɖe wòagblɔ na wo bena dzra nu si naɖu la ɖo nasa vɔ ɖe ali asubɔm va se ɖe esime ke meɖu nu eye meno nu eye esia megbe wò hã naɖu nu eye nano nu mahã alo ɖe wòada akpe na dɔla le labena ewɔ nu siawo le ese si wòde nɛ la dzi mahã. Nenema ke miawo hã ne miewɔ nu siawo katã woɖo na mi la migblɔ nɛ bena dɔla madzemadze mienye nu si ke le na mi be miawɔ la eya koe miewɔ teƒe ɖekea eye wòvava me esime ke wòle mɔ dzi na Yerusalem la bena eto Samaria kple Galilea titina eye si ke wòyi ɖe kɔƒe aɖe me la nutsu ewo siwo nye anyedzelawo la va kpee eye wòtsitre ɖe adzɔge eye wokɔ ƒe gbe dzi gblɔ bena Yesu amegã kpɔ míaƒe nublanui eye esi ke wòkpɔ wo la egblɔ na wo bena miheyi ɖatsɔ mia ɖokui fia nunɔlawo eye wòvava me bena esi ke woyina la wo ŋuti kɔ ke wo dometɔ ɖeka si wòkpɔ bena woda gbe le nu la egbɔgbɔ le Mawu kafum kple eƒe gbe sesie eye wodze klo tsɔ mo anyi ɖe eƒe afɔnu hele akpe dam nɛ eye eya la Samariatɔ ye wònye eye Yesu xɔ edzi gblɔ bena alo mienya menye ame ewo ŋutie kɔ o mahã ke afi ka wo dometɔ 9 la le alo ame siwo atrɔ atsɔ bubu na Mawu la meli o negbe amedzro sia koa bikui 9 eye wogblɔ nɛ bena tsitre nadzo wò xɔse la de wo eye esi Farisitɔ bia ɣeyiɣi si dzi mawufiaɖoƒe la avava lae la eɖo nu na wo gblɔ bena mawufiaɖoƒe la gbɔna kple zi alo wòagblɔ bena kpɔɖa ele afii alo afi me o elabena kpɔɖa mawufiaɖoƒe la le mia dome eye wògblɔ na nusrɔ̃lɔ bena ŋkekewo gbɔna le esime ke miadi be miakpɔ amegbetɔ vi la ƒe ŋkekewo dometɔ ɖeka eye miakpɔe o eye wòagblɔ na mi bena kpɔɖa afi me kple afii migayi o eye migadze wo yome o elabena ale si ke dzi ke dzo ne eke dzo le dziƒo ƒe go ɖeka me wòklẽna ɖe Mawu ne yra yeƒe nya la ɖe miaƒe dziwo me. Amen. Kafukafu ne Mawu. Bebe kafukafu ne Mawu. Praise the Lord. Wakafu Mawu. Amen. Amen. We shall listen to Miase testimonies dasedidi aɖewo le nusioma wɔ na amewo. The Lord has done wonders and continues to do wonders in this. Aƒetɔ la kpɔtɔ le dɔ gãgã wɔm na mi le dutoƒo mawunya kaka ƒe ɖoɖo ya me. Nyakase dasedidi aɖewo le YouTube dzi nɔvi aɖe tso Cameroon alo Kamalo dzoa me le ɖi ɖase be le ɖoɖo yi ke wɔm mi le ame la be ewɔ ɖeka kpakple ɖoɖo ya eye Yesu kasi eye yeƒe lãme sẽ keŋkeŋ ame bubu aɖe hã enye ɖeka dze aɖe edo dzi ɖe aƒetɔ la nu eye wòva Mawu gbɔ le ɖoɖo ya mea eɖo xɔse ɖe aƒetɔ la dzi be aƒetɔ la akasi eye aƒetɔ la kasi. My name is Ewe&FR. I'm an SS2 student of Pleine college Sukudela Abia State. Le Abia State. I was to attend a spelling bee competition titled Spelling Bee Nigeria.
Well, before the competition, we went for the Yoja yi de pepli de me. So during the crusade, I wasn't expecting Dongo ne ma yo de takpepe ga de me. Yele kpomo. To ma gbo be na ma ne yodo na yi. Ene ne ma ke ma ne na be ya tem akpoji dudu gande. Eye le takpepe ngbe do ma ma na yi ne na yi nka gom sese. Nunya eye ma na yi nunya eye nya me Praise the Lord. Praise the Lord. We believe the Lord that has done that for him will do that for you as well in Jesus' name. Let's take the choir. Yes, Haji Happy Haji. Name of the Lord for a wonderful service like this. We have come to say yes to salvation, to say yes to commitment, to say yes to consecration, to say yes as a true discipleship. We all say, yes, Lord.
the first day when I don't know the way. This life is so uncertain. I learn to walk by faith. When you have a promise, and I do believe you will guide and lead me. Lord, I do believe. Lead me, Lord. I will follow. I will go with you. And I will answer. Lead me, Lord. I will go. Lead me, Lord. Lead me. I will follow you. I will follow you. Lead me, Lord. I will go. I will go. You have called me. Your plans for me are perfect, whenever near to fear. For you alone, the time alone, and no one near. But you gave me a promise, and you will never near. You will never leave me. I will follow you. Follow. Lead me, Lord. I will go. We will go. You've called me. We will answer. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Lead me, Lord. I will follow. Join us and sing together. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Join us and sing. I will follow. Join us and sing. Lead me, Lord. Lead me, Lord. I will go. Join us and sing. Because you have called me. You have called me. And we will answer. Lead me, Lord. I will go. Join us and sing. Lead me, Lord. I will follow. Lead me, Lord. I will go. Because you have called me. I will answer. Lead me, Lord.
Praise the Lord. Kafu kafu na mawu. Give me hallelujah. Blonam le apemedabe hallelujah. Amen. Amen. We praise God for bringing us to this point in our worship this morning. And I want to tell you that God has not finished with us yet. He still has a lot to give us, and His vessel of conveying that meal, of conveying that dish, and bringing it to us is here with us. Our pastor, Dr. W.F. Komoyi, you're welcome, sir. God bless you, sir. Praise the Lord. Mikafu mau. The heat of the sun is taking your voice away. I said, praise the Lord. Kafu na Yehowa. What a wonderful time we had, and a chance we had to worship the Lord. We've never done this with the open. The early church, Acts of the Apostles, on the day of Pentecost, 3,000 were born again, converted, and he continued the apostles' doctrine, the fellowship, and in prayers. These have been church buildings. Many of the times, the worship outside, like you're doing today, combined our educational system, and education, students who have the mind to learn. Sometimes, you have school buildings. I know you have school buildings now, especially in the capital city, but in many places, under the tree, and in the sun, but the sun did not matter to them. What mattered to them, they wanted education. And many of them now are working in the air-conditioned offices. And as you come today, I envy you that you can be there in the sun, worshiping today. Amen. Maybe that's the cross for today. That the disciple has to carry. And then the disciple was not saying, Pastor, hurry up, hurry up. Why are you hurrying up? You want to drop your cross? Bear your cross for this man. Say, I'll bear my cross for this man. And I'm telling you, you will wear a crown. Father, in the name of Jesus, we come to you today. We want to learn. We want to live. We want to listen so that by your grace and your strength we become leaders in Jesus' name. We're asking God that today the revelation of your word will come to everyone, and you make disciples out of every one of us in Jesus' name. Confirm it, Lord. In Jesus' mighty name we pray. That's a cloudy amen. Give me a sunny amen. Amen. You can sit down. I'm coming to Mark chapter 8, verse 34. Mark chapter 8, verse 34. And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Today, the redemption service, Dedekpɔkpɔ and the discipleship service. I'm talking to you, precious discipleship, Nusɔla nyenye xɔasiwo esi meke miexɔ Christo ƒe dede xɔasia mikpe miabe xɔnametɔa yi ke tsɔna dede na mia miaɖela yi ke de na mia dɔyɔla yi ke yɔ adɔ mia katula yi ke tua ka mia
azɔ mi xɔ numɔ katã tso yamagbɔ vɔ la azɔ miadze mɔzɔzɔ aɖe gɔme be mianye nusrɔ̃la xɔasiwo eyi me ke miewɔ numetoto to Kristo ƒe amenuveve xɔasi la gbɔ di ya be nufiafia vevi ya yi ke miatsɔ na mia le kpikpi ke me xe na mia egblɔ na mi be esi ke wòyɔ ameha la va eɖokui gbɔa eyɔ ameha la va meyɔ va na kɔtanuwɔwɔ o meyɔ va ekɔnyinyi ɖe gbɔ o meyɔ wo va tɔgbi ɖe ƒe nuɖoanyi ɖe gbɔ o eyɔ wo va eɖokui gbɔ kple eƒe nusrɔ̃lawo agbo na mi be nusrɔ̃la nyatsi ma tso he le agbe me yi ke gɔme nye nusrɔ̃la ame si ke srɔ̃a nu nusrɔ̃la nye nusrɔ̃la nu gbãtɔa esrɔ̃na nu ale wonɔ agbe nu yi srɔ̃m wole wotsɔ nɔna agbe nusrɔ̃lae ma nusrɔ̃la kpɔ ɖeɖe nusrɔ̃la kpɔ agbe kɔkɔvɔ azɔ ekplɔ va ɖokui gbɔ eye wòasrɔ̃ nu eye wòasrɔ̃ ale si wòanɔ agbe nu yiwo katã wòse tso gbɔ nu yiwo katã wòsrɔ̃ tso ɖela gbɔ la atsɔe anɔ agbe asrɔ̃ eye aleke na nɔ agbe mɔ hafi na nɔ agbe la eɖo la srɔ̃ nua hafi anɔ agbe aɖe nu eye ne be yava akplɔ ame bubuwo le tsɔ yi ke gbɔna me la eɖo la anye be eɖo la va ɖe la gbɔ eye nasrɔ̃ nu tso ɖe la gbɔ eye azɔ atsɔ nukpɔkpɔ nyuitɔ ana o nasrɔ̃ nu hafi ava onuka akplɔ amewo tsɔ yi ke gbɔna hafi nakplɔ amewo ele be nasrɔ̃ nu ame geɖewo mesena ame kpɔkplɔ be nya alo ame hehe be nya gɔme o womenya be hafi nava kplɔ ame bubuwo tsɔ yi ke gbɔna eɖo la asrɔ̃ nu o eya ye Yesu be yatsɔ kpɔ ɖe nu afiawo be wonye nusrɔ̃lawo esi wole nua srɔ̃ vɔ la ele be woasrɔ̃ nu anɔ agbe nyui agbe yi ke dze agbe yi ke me amenuveve le eye yiwo nye be wo ŋutɔ dzava nye kplɔlawo ta aƒetɔ dzi be woagbe nu le wo ɖokuiwo gbɔ wonya le yi ke woawɔ nyametsotsowo na wo ɖokuiwo ale woazɔ mɔa ɖo ale yi ke woase mɔ ƒe gbe ɖo ta woasrɔ̃ nu mawo katã hafi ava kplɔ ame bubuwo minya ame ɖe le afi ma edi be yakplɔ ame bubuwo yata mɔ na ame bubuwo akpatsa na ame bubuwo dzi aɖu amegã na ame bubuwo dzi vɔ wo ŋutɔ agbewoa menya agbe yi ɖɔm ɖo asrɔ̃ nu hafi atsɔ kplɔ ɖokuiwo ne kplɔ ɖokuiwo nyui vɔa ava kplɔ ame bubuawo hã asrɔ̃ nu ne va Kristo gbɔ la wosrɔ̃na nu nanewo li mese kpɔ o ase nanewo li yi ke menya kpɔ o la anye eye asrɔ̃ nu mawo katã eye naɖe asi le nu xoxoawo ŋuti aɖe asi le agbe xoxoawo ŋuti aɖe asi le de xoxoawo ŋuti aɖe asi le agbenɔnɔ xoxoawo ŋuti aɖe asi le wo katã ŋuti atsɔ ƒu gbe elabena asrɔ̃ nu abe atsɔ azu nu yeye ava de asi le xoxoawo ŋuti anɔ agbe yeye eye ta nusrɔ̃lawoa nenema Yesu kplɔ wo va eɖokui gbɔ eye ƒe agbenɔnɔ katã me la nusrɔ̃la ɖe agbɔtɔ anɔ gɔmedzenu vevitɔawoa menɔna ŋuti ko ɖa tsɔ yi o eyina ŋkɔ nusrɔ̃la enya ame yi ke medo akpo suku o lo minya ne be ne be sukuvia ɖewo lia sukuvi ɖewo lo eye nusɔsrɔ̃ medzɔna dzi na wo womedzina be yase nu yeye aɖeke o womedzina be ɖe woase nane yi ke nye nu sesẽ woatsɔ fia yewoa womedzina o vɔ Kristo be nusrɔ̃lawoa wonya ame yi ke srɔ̃na nu mebe de Kristo be nusrɔ̃la ɖe esrɔ̃a nu gbe sia gbe gbewo tso gbe gbe sia gbe be nu yi srɔ̃m wole tso aƒetɔa gbɔa etso nɔna gbe eye aƒetɔ va gbɔa anɔ ɖe nu fia o anɔ fia wo nuwo anɔ ɖe nu ɣaɣlawo tsɔ nu fia o eye nanewo yi ka kpe ɖe wo ŋutɔ ɖokuiwo ŋuti eye nanewo yiwo wo ŋutɔ matema wɔwa na srɔ̃ tso aƒetɔ la gbɔ
gbewo tso gbe sia gbe le be na tso anu agbe na eyama asron tso gbegbawo tso gbe eye nu ike sron nye le ye wo na mi ye tu na mi do nu ike sron le ya eye atewa gbene tso be na ba kpɔtɔ la otso ka nu ike mia sron tso Christo boa ye la ba te tu mi do mia nye nu ike mia nye tso e anye mia ba nya mega tso ike bona abe sron la o tso Christo boa ele be mia sron eye dike nu yo mi sron me vola eye la do mi de ji e pe ya ado mi de ji me to gbeda be dodoro ji le bana o me ba peto ne do de ji la subo doa o me wa e do ine wona duna lento wa mea na sronu alebe na mauna do de ji sronu gede alebe na atem akpɔ gevi de gede e pa me ko srona nu yo sronu avo high school koko ayi gome je school alo school koko ba college kaka ba yi de school koko e ma me pevoa o me jina na ne ken do de ken be ya o me ga jina be yo aga sron ye de ko hoto yo pla eji ko kotole yo pla to kaka pele be ajia eji ko kotole lu me ji be ya sron ye o ne yo atem akpodo ye de awo you're going to earn ne nyebe nu ike ne sron se gomebe ye pe do na po awo ne sron kurinchi kokwenchi ya akpobe ava po nchi kokwe le cho ike gbona da asron asuma ga sron ke ya e la pere mianchi ta me kwese belendia asron anelo mebele radio belendia ele sron ane asron gede alebena atem agbakon gede u fi de gede cho e me kemi onu metoto ku de Christo pe amenu pe de kpakpo antivoa mia alenko de nu ton chile nu so sron ve viame nu bantoa and resurrection Christo fe ku yikenu taro jinu le plepe titre chichi hena nya pe de kpakpo mebo melopopo na mitoku de nu sola nyenye nu chilo gake lebe nya senane kode kude de kpakpo nchi Christo be ku asima yike o kude miata de kpakpo yike efu yike o pe de miata la chicho ganua enye nu kwasia de nu be via de lebe nya sron nu tokude nchi pakple ye pe titre chichi hena mia pe de kpakpo kwasisia babelia la nyenya pe nyam chocho nyito lakle donchi kemiana ye pe de kpakpo kwasia Christo cho de chovanami de yiko chovaya de elivo de alina mesiame eye ne nyebena. And you close your eyes and you open your eyes to the other side. Nenye be eva ba me be ne ku alo ne mian ku le keke me be bu ku le keke ke me agodoa la gbe agbe ke me agodoa ale yike and response na onya me chocho pe don chi ke na Christo pe de popo kwasi ya nu ton le ke mi akpo a discipleship mi akpo nu son la nyenye alo mi ato nu son la nyenye a onu gbanto nu son la nyenye yala nenye nu gbanto na o nenye nu gbanto na o nu gbanto na o Adam ple Hawa ochi Satan ayome kopla bo samudo following the law eye bomia oya ele be mi apeto le yome be nya je ye yome me ka klo Satan do mi ma kpolo mi ado ki o pe susu odo mi ma no agbene mi antonya do ki o abe Juda Iscariot la mi an echo ga klo salo blaton mayo me ochi e pe o preto le chochro me what will follow ke mi o ya de mi ke yo me je miele pra me ke yo me je ale nya je yo me do e mai la kpolo mi acho inya pe yipe mamlea na mi acho nso la nyenya onu gban ton na mi ado kui khana ka dede bakble afetola khana de kpokpo ike memle kpokpo ya le nami va pa gban to aji nya de komenyu de ikenye Christo pe ku iken jinu taro jinu le bakble pe titre chichi khana mi ape de kpokpo ike khwasia and the Lord was buried mi nya ba poto Yesu and he rose again woga fon keke to agben de nu de kata ye na nya pe de
and the resurrection for our costly redemption. 1 Corinthians chapter 15. And I'm reading from verse 3. 1 Corinthians chapter 15, verse 3. I delivered unto you, first of all, that which I also received. I delivered what I received. If you never receive anything, you have nothing to deliver. If you have not received, you have nothing to deliver. The society is waiting for you to deliver life. Deliver abundant life, deliver joy, deliver happiness, and deliver the hope for living. But you must receive the gospel, the glad news, the redemption can only be given by the people who have received. The knowledge of salvation can only be given by those who have received. And the knowledge of upright living, righteous living, holy living can only be delivered to other people by those who have received. And sad and condemned. Eye o sena beve eye o ba ide churchim alo ide amogbo be me jibe ma church jijo be nyava na mi laba o to je bebe sem je le nu kham be awde o mo na ne ma awde edo la ho jijo jodoro no me e ma ba to na mo be ya piami jijo be mo mete wo ke o edo la ho jido do happy na ya acho be na me wo tu sumata apeto yesu temido demi alebe nyatem akọ awo da made la pie dan die da khonane a akpene mawu elaba petola anabe klu ala yo agbago. You receive salvation. You receive redemption. You receive revelation. You can deliver whatever it is you want to deliver. And you say, delivered unto you, first of all, that which I also received. Christo Dzi le ngonglo la nu Dedekpɔkpɔ ya Christo eku demia pe nouveau ta le ngonglo la nu ekpe ado yin o menye cha actually so it was blasphemy for somebody to say Christ for you. To be your substitute, to be the final sacrifice, and to be your savior. But it's like Christo la onuka eba khoe tepe ku eku de tepe eye mele kochicho dentio la bandia Yesu mala tro wagbe nono Yesu la tro wagbe nono menye be mi asro nu akocho mosla bele gbonto kaka be kode nyade de fiam ano sron ko aw edo la kwese be ye ta Yesu akudo eye otutu acho nu fo ma gbo kata dadeji eye azona vocho nu von chime o wa mekele do tomlendia ele vocho nu von chime eye de siata Christo be kula bakle be titre chicho me kuko domela ebe video la bana nu sela gedemo akbe agedemo amisi agedemo ye akbe o magano abale o le chao Christo ku de nya pe nou vonta le ngongolo lanu pipi ENELIA globe eye bena wodi and that he rose again the fourth day le nkeke to agbele ngongolo lanu ele poya bele ngongolo lanu agagbele kebele ngongolo lanu pepe ne hagbele be Dedekpɔkpɔ pepe ton lia bele le ngongolo lanu kokwenyenye ba gbe nono le ngongolo lanu be kokko be ti deta kokwa ele ngongolo lanu to yoyo ele ngongolo lanu Dedekpɔkpɔ le ngongolo lanu
Oh, nous te gao popoa et le ngongoloanu. Nous mokatan nous te gao le ngongoloanu. Trekukuo le ngongoloanu. Matin donc te ga. Alors, et me ke ye me notede ngongoloanu. Abe nous sont là. Abe nous Christo yo me dit là. Abe amekele sont nous là. Nous yo katan mana. Me ani me toto na wa. Ouais. Abale ko ngolé le ngongoloanu ene. Apetɔn la nena bɛ lɛkɛƒɛ Dedekpɔkpɔ gãtɔya ne sumia dometɔ ɖe sia ɖe si le Yesu ƒe ŋkɔme. Ne va me le wo agbe me lo, mebe ne va me le ƒome wa me, ne va me le wo Mawu subɔsubɔ doa me. Apetɔ la ne do kpe yeƒe lɔlɔ̃nua dzi le wo agbe me blibo le Yesu ƒe ŋkɔme. Miakpɔ Ezaya tabla 1:1 kpekpe ENELIA ebe 20. Pleine kple 20. Pleine na be 20. Ale bena nya be gbewo ne deji nya to nya fa. Bena be 20. Eya echo miape dolelewo. Somebody sees you. Amare po. Eye ele agbenyue lamela nyue de le gbogbolombe. What's happening to you? Oh, nous quel genre de Dieu ya? Have a great body. Oh, have a great. That's why my shoulders are bent. Leke lamélation nuit deke le nous c'est le nous allez. Oh, la benade. Christo Dzi doleleo. Are bearing the same grief. That doesn't make sense. He has borne my Christo de Dzi doleleo. Mebe Yesu Dzi doleleo. I said he has borne my grief. Dzi doleleo. Ble Yesu Dzi doleleo. Edewe ma edewo. Dzi agba. Dzi do pa bota. Agba ma ikele kochiji na o. Ikela le pewa. Yesu Dzi nyape doleleo. Oh, maga dreke agba ma ke o. Ela be Dzi nyape doleleo. Nyapa bebe seseo ekpe ne magbona mi benadi be cho azikpe ma cho afima cho tepe ma ba ya afi keme ye ne kokwa zikpe ya ne kokwa zikpe ya jowa tepe ma china gbalo e go me na ne kema gana afima o aha eye ne ma wo dro wo bebe seseo joa e go me bebe seseo alo nye bebe seseo hallelujah ma wo jo cho nye bebe seseo e go me edem la amade be ye bata pepe ya me ye tio pa gbe na Yesu esime ke ile va se MAWUNYA le radio a dia de kpɔ de la oh de fia bena ye no ba adida sebere ye me no bali me cha azo me va toachi oh cha futo le ntinye lo amesi anu nye keto le ntinam kaka ji ngoli go ha enye keto futonyo oh note Dedekpɔkpɔ gome nyebe Yesu deta o veve sese o katatelo. No kata ma konu la, o ha konu vide la, konu alogbonu vide jine jo la. No kata gasia gamea ajo tinu zizime, atinu kakame o. Oh, ma blo na obe nenye me veve sese o yo wa gbe me fun la. Ndi ya Yesu de veve sese mo kata jolo. Deta nya bebe sese o te evo onye miawo miebui abe almesi wo retona amesi mawu fo kipia matonlia ke o te abienu le miape ji dada o ta ekpea miape ji dada wa jidadawa onye nu yo gbele anu le mianchi bo Yesu bede o no bi onto jidadama ba gbare matema dro o Yesu va bede ya dro agbama de tepe ola bona amen e ba be ya dro agbama de tepe eye nyemenya agba ememe tomaulo o te ube cancer o te ube alomadon o te ube nyemenya nko yoko anem bo Yesu la ede o dabienu le nyape di dada ota o gbegudugudu nyape vo dada ota
was Mia pe upon nu ti him. fafa be to keke le ya dzi. Eye gblekɔtia ma se, gblekɔtia ma se. Eye gblena la, gblema se. Ye pe kabiwo wotsɔ yɔdɔmi. Wotsɔ yɔdɔwo. Wotsɔ yɔdɔwo. Mele kpɔ. Evitɔ de ma le yi ɖe evi nɔa gbɔ le bia ɖeviwo se be le ƒoƒo na ƒomea katã be miekpɔ ɖeɖe alo woyɔ dɔ mi menye wo ŋutɔ ewo eviwo hã le me me be mi katã ye la woyɔ dɔ mi lo. Am I healthy? No, I'm asking for myself. Am I healthy? Me dembe la me se me ha. Eto de ele sesie eno de ano sesi de hallelujah. Ejila jomalo. Ah, kene ejila joma be vito enea. Evinyo a slonye a de nu sele nu nye ha. You must be strong. Edo nu senra no hanu. Miakata egombe dedea elena mesiame toe akpene ma be nui o chona mia le calvaria etwe naolo etwe nanye hala eye mi hwe me be me hwe me kploe me hwe enu sike me khola eya ye me chole namilo cho keke adia kwasida ya dia egbebe ndokutu be le kle le kwasida ya dia supernatural day egbebe amliman keke ya dia agbewa magano abale o le china o why he died why he rose Yesu ku eye o fon de miata ababelia na nu fiafia proper decision nyame chocho nyuito and response pakle to his donti kemiana yepe dedekpɔkpɔ kaya mebede mia pe nyametsotso nyuitɔ kpakple donti yi ke miana yeƒe dedekpɔkpɔ gã ya gbɔva Marko tanyilia me pipi bla tɔnvɔ nelia egblɔ na mi le afi ma be esi ke wòyɔ ameha la eyɔ meke eyɔ ameha Yesu eyɔ ameha ya mesia me ke ve gbɔ megblɔ be wòadzo wòya me le amewo dome awo be wòya trɔ ŋgbɔ dome be nu vɔ̃wo sugbɔ akpa nyemate yɔ wòya va ɖokui nye gbɔ Yesu mewɔ nenema la be ɖela wònye ne mía katã be nu vɔ̃ wɔlɔ katã de mi va la nu vɔ̃ wɔlɔ katã mi va Yesu gbɔ la ebe ame sia me mi va eye le yɔ hã mebe Yesu yɔ hã le yɔ la ele yɔ va ɖokui gbɔ dedekpɔkpɔ le afi ma ele yɔ be nava xɔe dzidzɔ le gbɔ va Yesua gbɔ agbe le gbɔ va Yesua gbɔ eye nenye be ne tɔ na yeƒe yɔyɔa le gbɔ ele ɖe ŋutia magblɔ na wo be agbewoa maganɔ abe wole tsane o amen. And when he had called the people unto him, with his nusrɔ̃lawo va egbɔ la disciples. nusrɔ̃lawo nusrɔ̃la bebe nye ame yomedzela ame yi ke le srɔ̃na nu tso aƒetɔ ɖe gbɔ aƒetɔ la yɔ mi eye esi ke mieva gbɔa eyɔ mi va elabena agba geɖewo fɔbubu geɖewo le mía dzi eyɔ mi va be ɖe yatsɔ nu vɔ̃ ake mi yatsɔ miabe vodadawo ake mi eba eye ne ike wòyɔ va ɖe wòfɔ ɖiɖiwo katã yi ke le dzime na wo la aɖiɖiwo da ɖi adro da ɖi eye wòatsɔe ke o azɔ na dze yome aɖe tsã ƒe fiƒodo ɖa le agbewo dzi eye na dze yome azɔ eye Christo do hi tsã fina ve gbɔ agbo adomegble agbo akaka kekem do nu gbogbo ɖewo yiwo mi mate ma gblɔ le gaglagbamɔ na se o aƒetɔ le gblɔ be dasi numɔ katã ŋuti matsɔ tsã va gbewo ke o ame nɔ afi ka wòto hã ekema ana navo tso tsã yi ke kpasa wòdo ayome
and the Prince of eye Peace and the adi papa power be fiavia that ye will kesi never nu selea fail in ye be your nu se life. ke me do akponu o a And then ma do kponu la gbe o me o lo follow the new eke ma zo a forsake na je the apeto old. ayo me You know, ahonu if yeye you are having adasi le nu koko anchi the old nenye be na life agbekoko agakoto still le me o trailing you, agbekoko agakoto chi o me attached to you, agbekoko agalede and nu o linked up with you. agbekoko agapasa o do me pa je Yesu yo me hare o When you follow, ne je you Yesu me forsake nyawo a the o old, dana si and la then gbekoko you anchi follow eye the new. o je na You agbeye ya yo me forsake the empty life. adasi la gbe Before you know toto Christ, agbefu flumanchi your life eye is na ba empty. Yesu gbo la be And when Christo you ma no hear me la somebody gbe wa shout, anu abe kokolo fu blow ene his own ma do trumpet, pepe de ke o empty barrels ekpe anu make kwa be the most noise. obe egogbolo Your de life was ye empty. no li dom na ya And the me Lord is asking eye you apeto le to yo be a le disciple, bia o mbe de patron forsake ye nu sron la the empty, dasi le nu ho and hwanchi nu follow gbolo monchi his enu to floko ma onchi emancipation, eye na and va follow ne ma do his de chi fullness. hallelujah va de You ne ma follow kpolo na yi nko by faith adasi le ho hwanchi you follow aje yo me kple xɔse into eye na fullness. gede ye pe You agbɔsɔsɔ me follow na je by yo me grace. to akpla me nu You veve follow eye into na godliness gede mawu sosro glory. dame kpakple You follow nuteƒe wɔwɔ me daily, na kple ɖo and gbawo you tso gbe find destiny. eye That's na the kpɔ yiƒe disciple. nyuitɔ It's a nusrɔ̃la ye ma and Yesu is yo me following dze la the wonye Lord edzaƒetɔ la yo step by me step. akplɔ ɖo me Day after afɔtoƒe day, na one afɔtoƒe yo me event after the other, eye following akplɔ the Yesua Lord. ɖo And za if you have za za become a eye ne disciple, trɔ si woƒe nusrɔ̃la zɔa by the redemption that to has taken dedekpɔkpɔ yi place ke va eme during ya this mea week, and le even kwasina me ƒe today, ɖoɖo you yɔ will katã now mea follow azɔ me with your xɔe se be destiny. nadze yo me ayi ɖe Destiny yiƒe nyuitɔa yiƒe waiting nyui le for asiwò you. la yiƒe nyui le lalawo Waiting for you. ŋusẽ le And a lalawo glorious nutsi end kɔkɔe ƒe waiting for nuwuwu you aɖe in le nɔtekpɔ Jesus' o le name. Yesu ƒe ŋkɔ me That's how to be a disciple. nenema wonyina The nusrɔ̃la ye ma proper decision nusrɔ̃la nyuitɔa hena and nyametsotso response nyuiwɔwɔwo kpakple to consummate ɖoŋtsi yi ke miana nyaƒe We're looking ɖeɖekpɔkpɔ at gã ya Matthew chapter míakpɔ 10, Mateo ta amewo reading from verse kpokpoe 37. blatɔ̃vɔ andrelia He that loveth father ebe ame si ke or mother lɔ̃a fofoa more than alo me dada is wum not la worthy of me. eya medzem o And he eya that ame si loveth ke metsɔ son or daughter alo ame more si ke than lɔ̃ me via is not ŋutsuvi alo worthy dada alo of via me. ŋutsu srɔ̃ kple lɔ̃xoa wum la medzem Very o young. My father eyi ke menɔ loved me. ɖekakpui me la I love fofonye you. lɔ̃nam nye hã me lɔ̃ eƒe I nyagbɔ heard you say your father used to beat eye you, mexɔe se but be he beat me love. yaɖo He didn't yia want me to go astray. He aƒetɔ loved míatɔwo me. medzina be míatra mɔ o And eye he loved wohea me to na mi very much. vɔ wolɔ̃ mi ale gbegbe I wanted to be like eye him medzi be completely. My maɖi father said blibo eye etɔnya gblɔ be aw I aw didn't go aw to university. nye Don't meyi follow me ɖe there. suku kɔkɔ Go ta to university. wòya megawɔ be I nye didn't ne o study wòya yi suku mathematics. kɔkɔ Don't nye follow me mebu there. akɔnta bubu be Study nusɔsrɔ̃ wòya be srɔ̃ I akɔnta didn't wɔwɔ do well. nyea nye I didn't menɔ succeed. agbe nyui ɖe nu medze dzi na mba leke medzi ene o Job I had. eye dzidzɔ ale mele dzi ɖɔ mesu mesu asi nenema o ta megabe yaɖim o megaɖim o wòya dzi nu yi ke kɔkɔ wum nu yi ke nyɔ wum I eye chose to mɔtsatia love that higher thing be more than my father. be madzi More than my nane yi ke mother. kɔkɔ wum I love tsɔ my wu mother. aleke I used melɔ̃na to tɔ look nye at kpakple her and look at the edanye resemblance between eye her and miakpɔ be myself. vovototo gã ɖe anɔ But woawo my kpakple mother, enye good dome mother, vɔ gracious mother, loving enɔ nye mother, lɔlɔ did be not enɔ have the edanye yi ke education lɔ̃ I nyanye now gbɔa have. And Daddy and mommy said, etɔ nye kple nɔnyo there's a wogblɔ limit nam to be what ɖe you follow nu yiwo in the katã natural. ye nyi nu nyui le mia Now, gbɔa I ye want you to asrɔ̃a look up enyo lo vɔ mo katãe follow nabe yawo aɖi mi o higher priest, eye vɔ a azɔ higher ɖea Lord, azɔ menye ame a ɖewo higher medzo dze king. And the aƒetɔ Lord is fia gã ɖe saying, kple ame if you gã don't ɖe yi ke nye love Yesua yome him, azɔ
ele more gbɔna than be your father. nenye be You'll mia never dze go yomea mi beyond ma what lɔ your etsɔwu father mia has tɔ got kpakple you. mia If you don't nɔ love alo mia him mia more than fofo your kple mother, mia dada you'll o never go beyond ebe what ma your wɔ mother awu achieved nu in siwo life. kata I nɔwɔ lo think, tɔwɔa my yome o father, my emi nya mother tɔnye kple must be danye looking la at what is happening to their boy now ava nɔ here ɖokui on bia se be earth, o and nu they ka le dzɔ must ɖe be mia happy. via He dzi azɔ didn't follow o la us, kpɔe he kaka followed o the la Lord. gblɔ be de You will follow the evi Lord. nyea medzo dze mia fɔ teƒe me bɔ I o said you ekpata will Yesu do follow the do Lord. gbe ɖa be o hã na dze Yesu We ayome love our Father. eye mi lɔ mia tɔwo lo mi lɔ mia nɔwo nanewo li We love vɔ our mi ma te ma mother. wɔ There's some things abaleke wo dzi be nya wɔe ne o alo mia wɔe aɖi wo from our mother. And then it says, Yesu le gblɔ be ame si ke lɔ toa alo nɔa alo via ŋutsu alo via nyɔnu tsɔ wu mu la medze na fiaɖuƒe alo medzem o. The angels in the home. When I say angels, we cherish them. Mebe miaviwo le aƒemea ɖevi lɔ̃na wobe nyagbɔntɔlo mi le mi ke be na wo abe mawu dɔlaviwo ene. Ɖeviawoa nanewo li wo menya o. I love them so much. Egblɔ ate ŋu gblɔ be o melɔ̃na wobe nyagbɔ melɔ̃na wobe nyagbɔ. Your daughter, eviwo nyɔnuvia menye be elɔ̃na eƒe nyagbɔ ale gbegbe. a replica of the mother, your wife. Dohi And you transfer that love for your wife to her. Eviwo nyɔnuvia ene kpekpe koa ekpɔna srɔ̃ le yeƒe agbenɔnɔ me. Edze tugbedze nyakpɔ gake akpɔ ɖevi ma be etsɔ me adi ye be tsɔ me ene wɔ nanea yi ke ye dzɔdzɔme lɔlɔ agblɔ nɔ be ewo be enyɔ ŋutɔ o megake ŋdo me nɛ wa mekɔse be yi ke elɔe ye ele dzi etsɔ me nyui nea greater love, higher love that makes you to obey the scriptures despite what she wants. It's not saying malɔ yepe nuvɔ wɔwɔ o malɔ yepe nugbegble wɔwɔ o adedzi ne o vɔ boŋua nukana wɔ agbenya ne enu sia nu ke atema wɔ le mawo ƒe lɔlɔ me akpe gbɔ be ɖevia ba gbe ne ɖevia gblɔ be ne tɔnye la gbe nɔnye la gbea ne hã me kɔtɔ la gbea nu kake ma wɔa ma wɔe ale bena ɖevi ma na va yi dziƒo gbe ɖeka emawoe miawɔ haleluya nu nyui mawoe miawɔ vɔ minya mia viewoa nunya geɖe mekɔ le wo si o yaɖo yi wa eviwo agblɔ nɔ be papa o melɔ nyanye gbɔ wɔ ya ɖeke nam agblɔ nɛ be evi nye nyɔnuvi alo vi nye ŋutsuvi nenema wɔe kpɔ nua ye ma nanu li mekɔ le se gɔmɔ Christo gblɔ be ɖi na Petro be nu si ke wɔm le azɔa mate se gɔmɛ o vɔ emegbe la ava se gɔmɛ eye nava nya be nu siwo katã mewɔ na wo egbea mewɔe ɖe lɔlɔ yi ke meɖo na wo ta mi ma tso le teƒe ya eye meke mi ma wɔ nyametsotso be miaƒe lɔlɔ na Mawua anyi lɔlɔ gã nyalɔ mɔ kple nyabe dzi blibo nyabe lobɔ blibo nyabe dzi blibo nyabe nusẽ blibo la be Kristo meku ɖe mia ta eye mialɔ gbɔgbɔ kɔkɔe mialɔ mawunya ya mialɔe alɔ nu yiwo katã nye dziƒonuwo gbɔgbɔmenuwoa mialɔ wo tsɔ wo etɔ enɔ miabi ŋutsu alo miabi nyɔnuvi azɔa. Ne mi ebutame tso miaƒe ɖeɖekpɔkpɔ alo ekadede taflati kadede yi ke le mia kple mia srɔ̃ miavi nyɔnuwo miavi ŋutsuviwo dzila kple ame bubuwo katã domea ale ko le na mia evitɔ vinɔ kpakple vi ŋutsu vi nyɔnuviwo katã be kadede ma yiwo katã le mia domea ne mietsɔ ɖo eka mitsɔ tɔ ka ɖe nu mitsɔ tɔ ka ɖe nu ɖeka ame ɖe tɔ ka ɖe nɔvia yi be kaka be kɔa alo etsɔ viwo ŋutsuvia tsɔ da ɖe ŋkɔ alo vi nyɔnuvia tsɔ da ɖe ŋkɔa ame kpɔtsyɔ yiwo katã le gbodomea
c'est comme apeto et mia daren ko amema o katan lo mi bona be amen hallelujah ekpe amade kemo na gbo mo lo na ne kento alo fo me dedere kento no wa gbe mo na ne kento mananyi kenti na ledo e akude pli alo e kadedere kema non ve vide chow apeto yesu ikela non ko la be e ya ekude taw e ye ko ye pe vudanyi de taw It tasted eya edo e mau be dom Dieu be kulu da de taw honto tro be kulu de taw de nu yo yesu na o ta yi kam me be to adeke nyon adeke de kanye bia adeke tugbeje bia adeke sron tu adeke sron nyon adeke ma tema wona o la anu agbe na Christo na tu e daden ko amegotio kata no megbedome ba mesike lon fofoa allo dada wumla ebe mejena oh yesu matese ebe wumde amesike yi Calvary amesike kunu pembe ku amesike ku febe sesebe ku amesike ku be we na no agbe amesike tio pa gbe do anyi alebo we na ko agbe la gbo soso me matema susio ntola bede aba tu dade mbedomeda ye nubuola non kona yesu be amesike lon toa alo dada wumula ebe me jem na pia do pela o amesike lon bien tu alo bien nyonuvi wumula ebe me jem o emalanye nyape nyame chocho be mawu nenye nu gbanto le nyagbemelo gbona be amen nyame chocho be Christo la nyedela le siayi fisiafi saklekeli la anye nu gbanto la gbenyemelo nyame chocho ikeme na gbelobe ma tona lonlon ike yesu ya cholom ekude tanye nyahamanu agbene echo ede gbegbleo da le jinye nyahamanu agbegle pa menu pepekle pe domenyo apetola ne nambe eya ne vame le wagbeme le yesu penkome. Look at Philippians Philippi topa gbale chapter 3 tame tonlia verse 7. Pika mandrelia Philippi topa gbale taton pika mandrelia what things gake again musi onye pide namla those no maoke mebu enu bubu le Christo nuchi there was a big ocean liner e azom yakpobe e togan de azom bayi e nuchu ya le todi voame ya e de Australia and he had amassed great wealth. e o po keshilonu kan de ton He turned to gold. e o tro kata trozu sika a belt and strapped the gold around himself. Very heavy. And then he was in that shape. E no todi voame le toaji and many people lost their lives. Eba me todi vo agba amegede o pa gbe tieme wo jebe ya afuchi a teenager. Devi tugbeje bia de ran no voame ike enu aku She looked at that man nyebe and he said, nutu ya ike le voame ya eba feto my life. o demla And the man knew ye ntu anyebe the weight of the gold was so much ebe already sika ele pe that ale to gbegbe even swim to shore be would be a challenge. nenyebe ye nto de kai be afuchi kaka abe dide goa agba o janye na yi fifia devi tugbeje bi ma yi keje chonyonyonoma enu e ma jo ku eto akure all drowned. enu amokata kuare le o de kakwe atem akom achotoya de agbenyela keshino toya ike ye sika ma yo po khle bang alo pe de jimea And save this girl.
nous kawo. I cannot take on this girl. For the goal. Nyematem a dedevia pakple enuka sika de juo. Ke echo sika kata to fugbe doli ko de toame. Eye o pan de via pere ngbe dome. Fuchia kaka vado ka fupo aji va di de go. He didn't know where he was, unconscious. Menya leke no va joro. Ye devia le chifuke aji. Eke no makea no kea zon. As devi ntua yike bute do kuya. Wa me bia va di golo ke eke no kea zon. Devia chama mo mako. Ntua ha bo mo bako. Ye devia tona ntua be oh. Eda gbenyelo me chonu yo elabe e chonu yo kata le bebere na wa chofugbe de nya agbenye nu sianu abe manye abe devie ne a na menye we o la anye ne maku ke me dasi le nu katanchi azon fiam tamona de la we to de la na me we na me tiagbe nye dasi me na azon plom egbe nene ma pepepe Yesu wo na miema Yesu nye de la eno kokoe enye jojoto Yesu cha Yesu nye ameke me jifo be susule eye ke o pomi eye ke nye le nyonyonom le nouveau me toame eye ke le nyonom le nous vont be tiare oh miawe le dori nebe wonane la ela bene me wonane ola Yesu mia tron la Yesu dasile yebe sika ke sino nunti kokko nu mo kata to doli ko de to ame eye wo de miawe ya azon mi tiagbe oh mebe du konya le do tomlendi ya mebe azon miawe ya mi tiagbe. That's what Edo yike Paulo jesia boyma eye o globedi busu ame glombusu nyamenye ame maje ame wadamenye azon Christo edem Petro matende Paulo gbo Jacob matende Paulo agbo ela bena remayila nous sommes le carton kaka vous que nous tuya or kill and destroy anybody. Ati wa ton jimea o kwale ke wona dan le na nsola funa gbede gahome e azon on the dusty road to Damascus. E meke o no moaji na de Damasco e Yesu dogwele moji yuebe Saul. What you are doing? Nukata. Where you are going? Why? All this energy you are spending to destroy people. And the things I've done. When people, even some of your relatives will tell you, I told them. Why? Man answered and said, I couldn't tell you why. Something inside me that was just destructive. What will I do now? God Mau pledo be ya o nuine ye Anania va tu globe nobi Saul apato ke de lo que tu fian la ye dom doda be nku azona eye bena na yo papel gbogbo kokoya eye bibla bena e tro gel nku jine eye azoa e ponu ye Paul globe de laya khonametoya katulaya yike demalea nuka ebe enuma oyo le nu vina mula chan aso me bua be nuka nu bubu ene no bi pakpe oda nuka we
Bon, nous prenons Yesu le mewa. Bon, nous prenons katalava dioda. Kake Yesu va be ao. Nyama dasio. De non maman. Même l'onya ogbale bebe. Me va be ma deola. Me va be ma hola. Ao deo hama tema wo. Abe Paulo ne. Aglobena. Nou mao yo nye. Nou kwasina mla. Me buo. Abe nou bubu de Christo ta. Pepe nyilia. Ebena fifi gon. Fifi gon me bunu o katan nou bubu. Le Christo Yesu nya kweto nyanya. Si fo o katan talanuchi. Amasita. Mede. Asile nou o katan nou chido. Eye me bunu me buo adokpo jinue. Me buo adokpo jinue bena nya sina su Christo Dzi. Ikachekelia eye wakpom le yamame bena nyento ye jojo nyenye siketo siamela yuda top jojo nyenye ma siketo siamela na gano asinye okapum esiketo Christo Dzi oseme jojo nyenye siketo maubo le Dzi ose ta la nano asinye but dog beda de tao bena apetola nana be Paulo Silas Timotheo paklame yo kata vuye swamea Christo ma yike globe yike deo yo globe ne Yesu nyape dela nyape khona me trombe ke kwamia nyape doyola nyape kachula ameke chwa gbogbo kwede amonti tanamia nyape fiasike bona amnyape ameke nami agbea more glorious, ikenyin chiko highly lifted up, ameke to ameredia unu kata la nyibadia Paul and the rest of them. Paulo ple no bi yo kata. What things gain unto me? Nusio kata nyenu kwasio na mula mebuna o nububu de Christo Yesu ta alebele nula mioha watofia kuku adona milo fiakuku the crown of righteousness, mebe jojo nyenye be fiakuku the crown of life, agbe fiakuku the crown of eternal joy, agbe mavo alo agbe dijo mavo be fiakuku dijo mavo be fiakuku la watwe adonao esike na nlo afetola chou sianu la nyigbayaji chou amebe vito kata la nyigbaji nyava paton liaji. Point number 3, prioritized discipleship and relationship for the compassionate redemption given us. Compassionate redemption given us. Well, you can, chapter 8, I'm reading from verse 12. John 8, reading from verse 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, shall have the light of life. Look at verse 31. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if ye continue in my word, then nous serons l'avant-fin mienye ne ye continue mieno in my word, then are ye my disciples indeed. Who is a disciple? nous serons là. A disciple nous is a serons là servant that owns Christ as master. Christo He looks at Christ, the Savior. He looks at Christ, the Messiah. He looks at Christ, the Redeemer. And he said, he from now on will be the Lord and the Master of my life. A disciple is
enye nous He amesikel knows, number sloan one, ban I'm segome saved be to ekpo serve dede with alebe wa sincerity. subo le He nyawo says, toto he me came eva and he served me. eye wa subo apeto He gave me the Echo. menu from heaven, the life from heaven, elabena echo abundant apeto la life cho from apeto heaven, jipo vanam eternal life echo from agbema boto heaven. jipo vanam He has served me eye in o cho do kuiva response subom in eye my ta nye ha relationship. le I will kamede pomede kele ni papel do serve meta him. ya a ye o To demla serve ma with subo e sincerity. papele Number two, ankoa de to nyenye no velia saved by Edem. sacrifice to for sasa for sacrifice. yi wo wo de tanyela me I couldn't be saved nye matema kpode de o without ne nye sacrifice. be me And I will for not get to the end of the journey of eye nye service matem a subo e without kaka vesre nu ne nye ha nye sacrifice. mo for sasa o A sacrifice, the greatest of all. echo nu You'll have kan to to be for sa sacrifice cho savo de your tanye comfort, ta edasile pe vovo popo convenience, jijo popo joy, jijo popo possession, vovo whatever it keshino nu is. kata nu sianu ke As onia he has sacrificed esi all meke wo to cho save you, nu you are kata saved cho va by savo sacrifice redemla for ne ma kenya sacrifice ama back dasile nu kata in nchi his service. eye ma suboe You are saved to edeu seek souls. ben ave jilu He bon himself vane said, la be yento globena I came meva to seek be ma and ji to save eye ma de them amesio that had lost. bula And now eye that you are azoa saved, yiko dewa look up. kota You jina pom fell into a well. ewe ma geje You are fudo me about drowning. eye ele nu And chija then ekema a good-natured man amade yikenye at the lo fatode top of the well va le vudo threw the atameda rope down. yo choka And he says, chododa hold it ebe leka firm. seside And he pulled you eye out. eleka yo he otoko le vudo ame As you were going to run eye away ke from that place, eja he says, sijo le "Wait, vudo ame wait." note me pakojo va He put that rope in your echo hand. eka cho That da same lo me now rope that be saved eka ma you. yike me cho de oto le vudo ame ya He gives in your hand. me cho da lo He me no says, ha there's still other me be people ame in that buo well. agbo What poto le I have vudo ame done for you, nu do yike for me wo na wa them. we And na throw wo that ha rope nene make there cho and kado pull da o them le up. vudo ame He e na has he wo saved ado le you vudo ame edeu from drowning be me ga in a anchila cloud ku perdition. be me ga cho Now, azon take that same tame gospel cho nyanyu and yake throw the rope cho ye be down. ka You are cho saved kupedoda ame bubua o for souls. be wo ha You are wa kpode de ta saved edeu be na be ji so ame that bubuo you edeu can be ale be sanctified na no and be a kokoe real na no saint. kokoe anya me You are the kokoe ne salt of the ebe mi earth. nya nyigbaji pe And je if the salt ne had je lost buye pe its vivi savor, la where we shall nuka it be wa cho salted? ado vivi It is then ne for good for mega nyona na ne nothing, ke o but to de be thrown anyone wa down cho fugbara and to be nyigba ne trampled amo ado under the afo feet eji of men. He has saved you edeu to make your life alebe salty, agbewa so na you no can abe save ejene other people alebe na be to de who are jam getting bubuo yo pa gbele into fofo la corruption. He has adeje o pe saved agbe you no no ame to ne bibi wa separate gede o you pe agbe from no all ede o be sins. ya kla o da And you to say, nu fo ba Lord, gbe no no I go thank you. to keke I'm ame saved. e na ba pe to akpe na Thank la God me you kpo are de de saved. akpe ne mo It wo ya ne is kpo so de de that vo you'll be ede separated o from alebe the past wa sins, akla o da and cho you'll be cha ba saved gbe no no go completely e na no unto kokko the e Lord blibo your na Savior. apeto o Summarize de la that. You're saved, ede o you're sanctified, konchio you're strengthened in the Spirit. le That's what He gbɔgbɔ has me done. And edo I yi wo de pray tawe ma dogbe da that salvation Dedekpɔkpɔ will ya make you to serve nana the be na Lord subɔ mawu unreservedly in Jesus' hehe de me be ma nɔ me o le name. Yesu ƒe ŋkɔme The proper, eye ma la nye prioritized ale si ke miatsɔ nusrɔ̃la nye ba gbenɔnɔ nu and gbãtɔe relationship kple is kadede yi ke compassionate le nyi kpakple ma wa dome Let's to come back ame nu to veve ƒe Mark Dedekpɔkpɔ me gbɔ va chapter Marko 8, agbalẽ ta reading nyilia from me verse 34. kpekpe blatɔ̃ vɔ nelia Marko chapter 8, eta nyilia and we're reading from verse kpokpoe 34. blatɔ̃ vɔ And nelia when eye he had called wòyɔ the ameha people la unto him,
va eɖokui kple eƒe nusrɔ̃lawo va eɖokui gbɔ ame yawo trɔ tsi me to mɔ ƒe amenuveve me ame yawo kpɔ ɖeɖe ame yawoa eɖewo ale be woakplɔ va ŋuti kɔkɔe me egblɔ na nusrɔ̃lawo bena ne ame aɖe be adze yo nyeme la negbe nu le ye ŋutɔ ɖokui gbɔ eye wòatsɔ eƒe atitsoga atitsoga ɖeke meli yi ke ate kpe abe Yesu ƒe atitsoga yi ke wòdro ɖe mía ta ene o atitsoga yi ke Yesu dro ɖe ta o butawo tɔ atitsoga ŋuti nu kake míakpɔ ana be mi avo nya ɖokui me ya ɖo yi o ɖogaɖo moa ato ayina anɔ ŋdɔkutsu gbe menye dzidzɔme be nya ye o eye mate ŋu kpɔ dzidzɔ eye mavo mo katã nye atisoga aƒetɔ ne kpe ɖe mía ŋuti ne míadroe lo eye ne yi aƒe mea aƒetɔ aɖe o wo ya ne kpɔ ɖeɖe ewɔ ame dzɔdzɔe eye ele agbe dzɔdzɔe nɔm eye miakple xɔlɔ yiwo katã li tsã miakple ame yiwo katã dona ha tsã magabe do ha kpakple wo ke o ɖe eye edzo akɔ mo dzi ɖe dziƒo abe awo agbe baɖa mawoa nyemagale nɔ ga sɔn nyemagatsɔ agbenya amblevi o agbatsɔ agbenya amblevi o nyemagatsɔ agbenya amblevi beble magage ɖe agbenye me o eye woanɔ ŋkɔ yɔ be pastor eye kɔkɔetɔ eye wo eɖe ɖokuiwo ɖe akpa ɖeka eye woawo le afi ma ɖo yi anɔ do nu kpɛ o anɔ ko o anɔ nuka anɔ ɖi gbɔ o ema nye wòati soga gblɔna be amen eye ame aɖe yi ke be gbɔ melɔ̃a nu le o ame aɖe yi ke le tea bobo nu agblɔ be nyemegakpɔ kpɔ ɖe va fika nenɔ abe meyi ɖe DUTOƒO MAWUNYA kaka keke metɔ katã ma me nu ke dzɔ ɖe dziwò afi ma o mekpɔ ɖeɖe eke nɔte kpɔ tsɔtsi nyamawoa tɔte yi be dze kpete si va ne nyama nu le afi abe o meɖe kuku aƒetɔ nyemega adza ha va na o kpete sia aha sorabia magadze va na wa nyemagadze va na o ɖe nyemagate ŋui adze va na o nyemagate ƒle aɖi ma va na o ebe ɖeke o nka nyaka gbɔm ne le o enu hã le asi wa etem do dzi tsɔ le kpɔ enye be ŋkume le to nyawana ma okpɔ ŋkunye le to nyawana ma o agblɔ be maganɔ mɔnukpɔkpɔ bubu yi na be adza hava na kaba abe o aƒetɔ amegã Christo etrɔ zu aƒetɔ gãtɔ na nye ɖela ye nye ame gbãtɔ le agbenye me nye magate ŋu o meto na aƒetɔ be nu bubuwo la mato nɔ be ao labe Christo la enye nu gbãtɔ le agbenye me abi dzi do atisogawa ye ma eye nanewo li agbe o magatsɔe na o atisogawa ye ma dzinetsɔ be hã nadro wo atisoga ezugbe mawo katã droe fa le Christo ta ema emenye agbenu le ame ɖokui gbɔ elabena ŋutilã ya dzina be woado dzidzɔ na ye woadoe ɖe dzi gake ebe azɔa aƒetɔ ye le asiwò alo amegã ye le asiwò azɔ alo evɔ dzo ye ne va kpɔ dziwò ye ele be na woe míawo míagakpɔ gbɔ o magalé be na atisoga wa ye ma atisoga ye ma wu lo ɖe mi se nya ya kpɔa does not kill us, be nu yi ke ma wu mi o so stronger. Ye ga do anu se mi bo You'll be stronger. be na anu se la do nu o You'll be higher. eye ma la do de ji Self, agbe nu le do ki o gbo
take up your cross et na dro ati soga and you follow me. et na je Yesu And yo if me you follow him na je ya into ma yo the me sanctified life. ple agbe You follow kokko no no him na into je yo the me spirit-filled life. amnya me ke You ma yo follow ple him kokko into the aje yo me successful life. be na gede And the jidu ba pe no no me Lord e ya himself, feto la nto he will take care of you. ale benao He will take care of bebe la me. le benao la He will take care of me. ale benanye He will not ha allow me to miss ma my way dasibe until ma I get tramo up va yonder. sede si me He ke will take ma care go of ke me. me ajila akpota no What's the le person I'm benam talking about? ame ke benya gbo me la fika He me will made take fika care me of made me ba peto ale That benao cross, ati when soga it becoming heavier than the grace do you have, yike you a will le kpo either kaka lessen the weight of the cross Ma or leave the na cross there and be it give you na a va greater ne edure grace, kaka va a edo nu higher wala grace, apeto ana a menu veve me multiplied be grace. atia menu veve de And now jina that you have eye started yike ne for the je Lord, azonlia you gome will ple apeto continue. la menye be na ya azonlia ji I will glombe ma continue. ya azonlia ji I got born again etro jime many years ago. e pe gede we ya va And yi those many years ye pe ago, gede ma o yo more va than ya 20 years e o now, fe bla one ton day at a gede ka time, one problem at a time, e gado mo wa one kaka lava persecution gado at mo wa a yo me time, chichi lava and one storm eye gado mo at wa a ahomu time. sese la Here we are. tu kake I kake said, egbe a here we miawe are. ya gado afia I egbe have not been drowned. nyeme rede megbe The o water will not drown you. eye nyeme nyuno hata eto ama That nyuno ha river olo will not mebe drown you. eto mama nyuno olo Day after day, besia step gbe after step, afọ one dedede event kako after afọ the dedede other, kan de kala nye you kpakple and I, where osia is nye it? kpakple osia You and mebe nye I kpakple osia will la climb every mountain mia together. alia toawo We de will du cross every sea mia tso together. etoawo We katã will de du jump every hurdle eye together. mia Or atso clear toawo all katã the de du enemies eye together futɔwo katã before yɔ le ŋgɔ na us mia in wo Jesus' katã wo la ka hlẽ le name. mia ŋuti le Yesu ƒe ŋkɔme I was born again etrɔ dzi me at the age of 20 what now? esi ke me xɔ Don't ƒe worry, I'm a blave mathematician. ma gbɔ akɔta dzi ma gbɔ You akɔta see, dzi I ɖe was born metrɔ again dzi me yi ke at me the age xɔ of 23. ƒe blave vɔ tɔ̃ 23, blave vɔ tɔ̃ blave vɔ tɔ̃ ƒe blatɔ̃ bladẽ blatɔ̃ blanɛ ƒe blatɔ̃ ƒe bladẽ 70, ƒe bladre 80, ƒe blenyi and I'm still going strong. eye amenuveve gale I dzinye mele kpɔ ŋusẽ transferred ɖe dzi that to you. medo gbe ɖa be ma ne va Where miaxɔ are mia you? dzi Where are you? fika wo Where ɖe are fika wo you? ɖe fika wo ɖe Get fika wo ɖe up, fika wo ɖe stand tso up, tso and say, Lord, I tɔgbedodo la will tɔgbedodo la never look back. aƒetɔ A nye anye ma gbugbɔ ɖe disciple. megbe o nye I hã nye am ma redeemed. gbugbɔ ɖe megbe o nye I hã am nye ma de megbe o saved. me I am manɔ healed. I am lãmesẽ me me delivered. etu kambɔ And then, in the eye strength aƒetɔ of the to Lord, wa I will menuveve mea ma ya zɔlia dzi again. tɔgbedodo Open your ɖa ma ya mouth and zɔlia talk to dzi the ma ya Lord zɔlia in dzi prayer. kenu Open your gaƒonu ne Mawu mouth and kenu talk to the gaƒoƒoa me Lord le radioa in gbɔ prayer. tɔgbedodo ɖa Great things are gaƒonu ne waiting Mawu you nu today. gãwo le ŋkɔ na wo egbe. Seigneur, la puissance, Papa, pour atteindre si tu t'en as venu de l'adolescent, Papa, continue toujours de servir au nom de Jésus.
This is the time to pray. I will continue. You will continue. Make up your mind. The Lord will assist you. The Lord will assist me. No gates of hell will stand our way. A disciple is a learner. He learned to live. And as we come to learn, God will assist you, assist me. You learn to lead. Before you will lead others, self must be taken away. As you are praying, make sure you open your heart before the Lord. Pray this message in. Don't allow anything to distract you. This is a serious moment. You learn the new as to lose the old. All the new things you have learned today will make you to drop the old. A disciple does not miss school. This is our school place. As you are learning, globally as you're learning, the Lord will add to your knowledge. It will help you to stand. It will help you to be a defender of the faith. He learns daily so that you lean on him daily. Adam and Eve followed Satan. We will not follow Satan. We will not follow corruption. We will not follow evil. Absalom followed self. And see what self did in his life. All over the globe, you will not follow self. You will not follow foolish things. Dedicate your life to the Lord. It's coming very soon. It's coming for serious people. Those who have dedicated their life to follow him. No distraction. Be committed. You will not die a miserable death. The same God that helped them will help us. Salvation according to the scriptures. Holy living according to the scriptures. The power of the Holy Ghost according to the scripture. Take decision. Make up your mind. Say yes to salvation. Say yes to holiness. Say yes to righteousness. Away with all evil. Away with self in your life. And whatsoever my heavenly Father has not planted in your life, in my life, the Lord will crush it out.
Make sure you're praying anywhere you are. Pray and tell God to help you. The Lord is coming very soon and is preparing us. He wants to make his church a rapturable church. A church without blemish. Don't play church. Make sure you're serious with God. Don't copy evil. Never, never. Anywhere you are. In America, anywhere, Europe, Asia, don't copy evil. Follow righteousness. And as we follow the Lord will assist you. You forsake the empty life and follow the new life. Forgiving all your sins, he will. Follow the Savior. Free from the past to follow the Prince of Peace. There's no peace in your life. This is an opportunity for you to accept the Prince of Peace. The King of Peace. And when the Prince of Peace comes into your life, he will renovate your life. He will cleanse your life. You become a new creature by faith. Set free from all past to follow the Prince. Follow the new and forsake the old. You forsake the empty life and follow his emancipation. He will set you free this morning. And if you're a counterfeit, you're not ready to follow the Lord. The Lord is giving you chance. If you have in your heart, the Lord knows how to settle his people. So this day is a day whereby you rejoice. It's an opportunity. You follow him by faith into fullness. Follow him by grace into godliness and goodness. Follow daily into his destiny. You follow Christ. The Lord will assist you. The Lord will assist me. A disciple is a servant. Serving the Lord sincerely. Serving the Lord faithfully. Looking at Christ. I am saved to serve with sincerity. Saved by sacrifice for sacrifice, back to his service. Saved to seek souls. After all the Lord has given to us, we begin to preach the gospel. Undiluted gospel. Saved to be sanctified and be real saints. Anywhere you are, make sure you're praying. You will not forget this service. All over the globe. And the Lord have answered in Jesus' name. And you believe, and I believe, that the Lord has touched your life. The Lord has answered our prayers. Can I hear the Amen.
Mau nous sommes katanto. Pakple nous sommes yo katala siome. Mie de akpena o den di ave nous fia fianta. Mie de akpena de nous yo katane de chiami. Nous yo ne fiami be mi magawo. Nous yo e be mi macho afefeo. Apeto mie dogbeda. Be nous yo katsa mie sercho bolendia. Mi manye esela ko. Bo mi anye edio lao le Yesu pen comme. Donc beda be nyati yaoa ma va titre mi anti keke mamle tonjio. Nya do metode siade yo le tefeya yo le MAWUNYA le Nigeria le Africa yo vote jo katamea wo mi anye todo lao le Yesu pen comme. Mi ma tonya yaoa fejeo. Mi ma nya cho vevede. Eye mi anu agbejojoe mi anu agbekokwe eblebenu yo kata ne fiami yo kasi melendi yala to menu veve me ya mi cho nu agbele Yesu pen come mi ma cho ato ma gbe afwasi o mi ma nye church de la oko apeto nu sia nu yike futu adenya pa gbe o me nye nu bada wala ndi ya mi ho kata na le Yesu pen come. Abaleke wonya le do won le nya ba gbe me esike wonya le tronu le nya ba gbe me le trois meyo le mianchi ameyo miele ka won paple ya ono komi ya o la po onya be ku cheche le nya ba gbe me e yo la kafu nko mi afle kwasiata e ye mi a notere nya tepe ya ji nya degbe fa nya nua Pisia pike mi anoa na mo kpomi la apeto wo ha wa je nyatefia yome nyatefia awo ha ablode biwe le Yesu pen come apeto ne mi atogbogo meto a na ne kentoma de jelefone o apeto nya pe agbe no la to jifone e mi nya apeto esi mekemia ba lendi ya pesu subo ya mea mi acho wonya okata no agbele Yesu pen come to gbeda be ga yu etantam apeto me to gbeda be ga tonu sem black pane apeto me bia be na ga zen gomme je jakoya mi se yo ga hia che black pane le Yesu pen come. Minye ba feto e doto nya pegbe dodora apenao de nu yo kata no na mi dikanya sa le Yesu pankwaji nye dogbeda le amesa mene glonam da la pembe na amen.